Hai parlok barok ni pedang sobhai phi syakani kalum khasi channel pada kane ka video bamenta ngin ya pat ya top scorer jong kane ka arajar ar world cup ka bamenta pat manu pat layo thep khambun du ya ka gol barok ha unam baba khat ar une udai Ferran Torres player jong ka Spain une ulayo thep ar gol but a lightly ki match play but ha unam baba khatway une udai Bruno Fernandes player jong Portugal une ulayo thep ar gol but a lightly ki match play ha unam baba Shipau une udai Ena Valencia player jong Ecuador une ulayo thep lai gol but a lightly ki match play but ha unam baba Khandai une udai Marcus Rashford player jong England une ulayo thep lai gol para South League match play para hunam baba Phra une udai Lionel Messi player ka Argentina une ulayo thep lai gol ha South League match play ha unam baba Nyo layang do Richarlison player jong ka Brazil une ulayo thep lai gol ba lightly ki match play ha unam baba Enriu une udai Alvaro Morata player jong ka Spain une ulayo thep lai gol ba lightly ki match play ha unam baba San udai une Bukayo Saka player jong ka England une ulayo thep lai gol ba lightly ki match play ha unam baba Sao une udai Cody Gakpo player jong ka Netherlands une ulayo thep lai gol pada South League ki match play pada unam baba Lai une udai Olivier Giroud player jong ka France une ulayo thep lai gol ha lightly ki match play pada haba ar une udai Gonçalo Ramos player jong ka Portugal une ulayo thep hadu lai gol tanga ka wai ka match ka jong pada unam baba Nengko Badeiro top scorer une udai Kylian Mbappe player jong ka France une ulayo thep do sangol pada South League ki match play batat hadu kane kenti ka bakut jong ka round of 16 jong ka World Cup bamenta arajar arpuar Kylian Mbappe ulayo ban bat ya top scorer hadu bakut jong ka kenti jong ka round of 16 bamenta adio top scorer jong ka World Cup arajar arpuar hi barak kawai nin saya pet pat hakawai ke video kublai shibut